Mpe Nipa eye kwabrane no a ene pe ne ho asem nti nwum emitia na kan sem bebere pa achema numere yedi nwum ne mu nkomo kakra yedi mu nkomo kakra ba de se enya asem wa kura Asem Mpe Nipa Nipa no a Sanet ya umantam wa otieja konkwensa no jana ntitwitwa no na Asem Mpe Nipa sto yikoye no wo ho ncheye nanzo said you start ko we no waka we de sister wo nche wo ombetu omde boro ne ano ya betu wo kekan sem dodo mfasa antena ho ba bia ha dan no wa unim so ye trouble munyina makọ han dan wo na apra sem fa ho wo na bola sem fa ho wo na light sem fa ho wa no ya muni pa bibire bia Asem Mpe Nipa da krope ba ko bejiga mu so de ade adenchi na afia ko wi hospital ana mo kire mesere wada peso tno da chusi ufia no ahemra peso wo hye asem wo hoi Mpe Nipa onipa ene pe ne ho asem ngwanta bibia boko de bibia boko efie boko Kristo adom ma mene ho ye awlade adom obia ho ye nkura no obia ho ye Kristo adom onyankopon no obo oye ne nyankopon no and so what they are don't know brother ache ene abusua ni nyina se yetu asia na nye ankasa ya dom bi ene homobro ye da awade ase mi se mi meti am ho ye de mechikafo nyina so obi aho ye nkofo se camera ehunehuna edizamba it's a camera ehunehuna yeah it's a because ye gaza we try up ma bombe kura ba tunya be try camera hola uza yes Wofa me ye obi Wofa enough on kwaku sanete if you are one yakomienu ene kura watra utwa makwa alo na we bejina wombu kokos ibia boko de Kristo adom ene ne homobro nti da so tenkwam anyame ayade wagu ma menkasem bi on se onyame ma adepache yesi ya yemfa aseda ne koma nnua wo ene yemfa nkoma bosom Yesu Kristo a obo asoro ne asase no ono na enkwa nyina no ena eye ne dia na mprepi no ya na yen bibifo ana metimi agase yen nipa no drume bi a na yajiafa ni ama Kristo na ka akiri se wo ye nipa bi na wote saa eya na wo kanko no ya na eyade a ha adwen eti kwaku mesre nipa bi an se ade chew ana se awrade wadom e ma de fache nwa aseda kese na ese ode ma no kwaku na Friday nyi obi ana dabi wati mi asori o sabe ekosie obi sabe obi susu opra em ye na kwakoto konfa no che ya chese niam bebre nipa namu nti se nyame ma ade pache nwa na otwedi ampo nyankopon ono nko a na ese di aseda na ma no kwaku bibia de na kwam kama awrade ayade wa me yehunu han foforo ede nhyira ema ne dine ne ensem wo fie ha pa aya na ye se o ware a o ma wase ebetena fie abada mo han one room eye hall room o kitchen eno ano no single room self contained bi one room o hall ene o kitchen ibe video bi we ba bitu ba nya nuru ho ye ba koye chi abansa na ya baba be boy wura musa na me be se o ka chiro bi se the topic ne de aba no so ano wodene na oye ready free ho ba ya na onso abekire wadene in fact nkofu adwawo kofu bi no ensinoma betena omo so a chese nsem ekoso no ahomete kofu bi nsi redi a chese sound ba dem ho enye yie tu no ye no wase mu ye mu ye bibi pa na sabe yese mpampa so ne ma ba mu kanidie ho de tomle bi asa de abna jai nso mu je sa kakra ni na aso ma agro ne yedo but wasinti untime nye ne ye beko na yakọ sa nko minim se gofo bebere wo fie a obi kura ya so TV om ne o masere no di nsi bebere betu afifie bi mu ne nsi bebere be fo bag chena o mbeti afutuo ne ye de ba no o masole because ade ne ha adwunu asem ne ye kan purchase hello enye purchase kura ye nko computer so de mra sisi na da biem ye nya boafo nkrato no mra ye ba pe ye de afutu sem na bre wansana ya computer so jadie no 21st clinic se men kan chose ya de bi a eteto wa setena ne abrabo mu no etumirika fa bra ne titiri ne siatica sa siatica ne timi so sisi woto ase ho wonante kakra bia no abre ubunzo wo kotokoto me pa chose koso timma kotodie yale ye kwa ba wo so afi ubuzo kotodie ade na se ntini bi na hye kotodie achiri ho no ase pono so wo no ase chese yale fon 21st clinic se men so se tumirika bra e ban se sebe upa bibiduro pe de tu yade ase dia
ukwatro mo ye mistake kuma so to wonka boa so to wonka nkran so nyan nkranza tachima abeto wonka number ne 0249311311 0249311311 0249311311 eye sompa chade no sompa chade no me pa to ye koso abonka ye se afi mu nyina na ha na wunhia no wo je no wo fa kakra wonsu kure yesika emo anwa no na wonso de aba be kan ye won ya hwe kunafo ni nyanka no ye hwe kunafo ni nyanka ni wie dia ene na obi nka njo se urade besa tonsupa de agu su because onim sa afeda ye besa ye na wo se nya bi di aba ne send tum ni ka ba bia wo bi e bi da ye gu su ka se be ya amele ye na manye ene ma nya anye ne nam in fact obi wo kreske si ya na aba e mfa so onim ne ode ye sisi e bo bebo ato wa bon se sika no nko ana ode atwa ma bet na edi no na afi wonu no se man ko gi nhira kra emu kakra ode bre nyame ma no e pa to ye ntem so mpa cha de sende ko ansa na be hye ahye sa na ko basa nyame be ma fofora sa aba na watumi akon akon ni modi moburufo sika de a e pa to fofora wunya e so mpa cha de umu wanwa ti tomatoes ni yeje mpa to ntosi mpeche ye de mfa mma bi ko tam ni nyanso e be sei ne mu wunya ti tomatoes sadi no a ye beje emu anwan ye beje ntoma no ye de be fura wakato e jade aso empaboa no yeje na afi sika no so wasende dini beba tele one media anase unya Brazil Foster so awanya unya tele one na wanya number ne 0598 559 802 0598 559 802 ofrepe ana wo sende pe wonsa betimi aka na ye di nhira ne nase e de amount Apostle Dr. Emegashi Apostle Dr. Emegashi papa we were breduma papa Emegashi Herbal and Spiritual Center papa ne breduma se men kan kire o yade bia da wo so a wo gye bibiduro di se timi san sa aduro no wole ho wo so de bo yade di no nso mo aduro betimetu ase de ama HIV na tete wana otenete mbacho osa fibroid mbacho otenete minim yade a wo bebodi ontimi ente Dr. Magashi na nkofo tu aguni so akona yal sabia ni nipa adi twi agugu osa no Dr. Magashi tumidi kona kachi no mo a na niema nko nanim emfa emma niema enko nanim emfa ma women of faith efo so se memo nka yen kanjo se 7 days a program no koso 7 days program no koso pa che se wo se wo de ho ba bajim fasting na wo fast koso na awurade be nyame na nko aye nko started from year 22nd and November and adwumadi no starting na mo akwa ko win 29 which is one solid week chese koso dendende pa the message was said you onim sie ye no na awurade pagya ne nsa na oye nyame no saa nso na nko anso nko special guest nso so apostle pa ofri akra na eba saa nso na Apostle General Moses Osei papa nso wo tachiman onso be baba bedwa singers ne so minister Audrey onso so ba na Trinity praise enso so baba tachiman omo baba bebo minister IBJ Sompa IBJ producer no onso be baba betamo chairman yema akotote pa minister Adum Root onso so beba adepa root ye onso beba na Trinity for onso so baba bedwa la yama yema akotote tumidike gitwi 22nd ifa ahofra beba beto wofa ebe man yansa so mehu ye side of achede foforo nyame de amaya chese Adum ne dos na ase bibi ntina ye de biye si later na ye biye so yes rekun herbal clinic papa we wo badwuma papa nyame ni pa de okaso se nim haban no nim because ne papa Jesus ne bon haban eduose yade bi etetro bra awurade be bie na ne be kire ne yade na duro na de ban wakoba bi bebre yade ne nko omunhuna dukura bra wo ka kire no na awurade bie na ni a kire se fa we fra we ebetu sa yade no ase eno na masofu reko dance no tutumnika ko sofu reko herbal clinic na omwa na niema enkotote mfama sofu number ni je no nyame nipa 0248 672271 0248 672271 0244 470067 ofre sofu reko a oje woso na wakon akonim no Vinji studio wo ba djuma pa
no Vinji studio was this a young chow na ninya fepa yen capture video no na feel movie no that of film ya match man say yes ya ma pictures a me ba cho e yo mo no Vinji studio nkwa na yes a ye na ofra broche be nkunkunta no pese ye ntwa na ntimi nko na ni be no Vinjis for no omo bo adwuma papa photo shoot kra de ne ne nka obesuma ne mofra na mo ma be adwuma no kama pa e de ama o meda fie anasa wo ba de mini studio ho ana wontu ka mfa wontem hwe company a wa wo pe na mu ntwa de ni nyina wo ye no Vinji studio number 0574 715 778 0574 715 ofre na wo je so na asumdie aye nyame madia ye ko akoyanim yanim a na ye ko the luckiest was we dey anya the sticking one unya ko one na that star 712 hash na uchu so ambacho wo dey to take it ama ho option 2 to buy ticket for others so person so ntom obi na fe okitmontra me lock nhwe o to ama ayire na wanso aye wo de no ma hwese mbetuma de biburo nyan na mo so ma sachire fie ma nkokọ na doso wo fie na mo na doso de a me pacho na eye the luckiest nko a ntimpacho stick wo de na ne ma nkoto temfama afi kuku wanim enhira betunu aboboa no losin siburo nyan nsambe na abanum ne fie na afi sede abonim papa wum na dodo wona o ma ne nsere ba utwa bia na asede bade a losin beverages ko wonchen no ma delay ni bi bobo kakra sa bra wo bo delay no na wanim o te na sede ba wanim na ma na tima ben kakra edi wose nnom mmoro so no anko papa wonsum ennom mmoro so nkotieti omfom ende wose wo mpe wonso sa ade no so drink it responsibly na afi niam ntimi nkonko na nimpa lossing beverages no about bubobi number ni go video nso mo amohitie radio so 0248 619 999 0248 619 999 0242 133 577 0242 133 577 ebia de no an crop ebia de no an crop ebia de no an crop ebia de eno mo hwie no nkomo no magye emi ya na me ama bodam de kofie din monya hwie no nkwan me manense eye bie eno ane kro wose akora me mo bisa empensa mmosa emo wabrabo ya abofra tena ba bi na 18 years e ko no de fakakra kan wano ne start dwene ehunu so aba wi ase ne watuma toto wakwan ye bie no eno a ene kro eye ka ye bo bi da ha kakra kapa chese ye be pon wa me de be numa ma pa ye wo hene ba baafo nana agyi ba otosu mienu puano hene no na afin so ankobia hene of Denyase traditional council na nana anochiwa ya otosu mienu puano hema ami wo badwo di hema ma ne ya akono se nana akosua yi adom a otosu miensa Denyase man hema nana nyame nhyira pa onso so ye wogina mu bi pa je se boa ma ye no akotote pa sa nana adu jamfi otumfo adonten hene kumase no ho nana ama chifa nana ama chifa onso yotumfo adonten hema onso so kumase no ho abusua panyini kofi dome poano abusua panyini apia kubi adobin nana nyame nhyira pa sanso na father ja ne dehye akan wo late nana osei kwabena na madam so ye late oh awurade ko mo ntena se hwe ne ye be yo late oba hema abena frema sana brothers and sisters so ye opanini owusu domi domi ajoa mensa puano na children so ye baafo agiri ba otosu mienu puano hene na so ne ba chese yesi ne naso pa sa so na nana ye akochiwa nana anochiwa rather anochiwa ya otosu mienu puano hema maame nso so etia yikete so adese ni bra bapa adofo si ajamfo nyina ne adofo nyina mpanimfo yi se mo se mumuna meja wona yie kakrakai na enye fepa no mo ankom beba me pacho Friday 21st November ya na yie ekoso die bese Royal House Puano of
manso road ena dwumadi ebekọ so nti mesre momfo do mebodom na meja wona omo anko mbeba me pon a mesa de atwumbiem na nafom kura maame eye afia konadu ya dom adane bonkum so nti o se yakoko jama busua yi na omo anko mbeba maame kose maame dayie maame nanti ye gosi travel pe bi dache obade to nsafre ya beto ye mere wafuwe na o ma ekira ye kama afa ye nkoi wo sisiri prisie wo bi sisiri bio sasabun sam kra ne bawu enti abrabo mu no men transe emu obi nwura o ka wamfa mbo abati ade bi e hawo no me pato sichi nipa ka kire no netimi koko wanim ewo abrabo mu no emu obi nwura ewo abrabo mu no emu obi sisiu ade e hawo no ka kire unia no so nka kire nia sida washe center of panyini yesolepe wona ba be fa dwumadi no de yakọ ene ye pon no nkro no a sida na be fa de yakọ ba bi obi ano ye kire na sole manyina mo badwuma santimam papa asembia ba ebra kokko search fracha ene kwantabisa Isaac adwo makonwa nde na ye bawura mane efie hanyansa nyina akodi won ho ne enom ne yetie won ne enom no mo platform wo so enom na wo ka twe a ho be kire obi anka twe a ne ene omuna nya to anyina boa efia be papa ye kwa yanim asam kase asi abrantie bi na aware ena nase abafie nase abetena wa memfa ne se men ha mani a afe na abrantie ne ye na adwese asewa ba onya nkoye de one oba ne na enti 1 month de na nko obetimi 2 months obetimi 3 4 5 afi ohun se kom de no onya obeka kakra tafre da bia so be free adwuma be we pia free bata so no oba ho obeba na ase otu ohwe TV di format ne na so na ne button nche miemi afon so chat use say na be me ya betwam ko ye de akopra ne yire kra se bra ye nko de ma na se bibi etisa obere ne ma mbe hwe TV sa ne ma me because ho na ne ma me ne beda de oso company na ma hu se ne ma me ne kumansana watimi akode ma koda akwa de sa 1 year ada ofre adwuma ba no fa na ho ade no otwi chichichiri ene otwa kakra kata nani afo obewura ho ko dwale de ta obon mo se na de obekasem na mekasem yizo akwai sila ofeliasi wi oheda kwa no afa na asen wose ne ohwehade ohwehade no de na ya pre ne yire no still obey so ntie ne bo aso ohwehade afa na asen ncha no apre no wen yi a wonya bi vayo afra ntie ne bo akwande ne tia ne kase ba ko akowura dem na ye hwa aso no so da su bi adi ye wi e behu sa aso no yade wa anya de afezo so ye sa ase okra okokotena se bi wasi so sa 1 year ni ade ne betufu ne pa ne nkofo ha ne eboso enti yanko let's go yes yanko yanim Asamasi ena le edu za beri ajo ye we no komo wom ye mbuso oba ne se ni oye papa se ntini kunu pre ne bebrebe yi wan pagya ni ti kosi se ne maame kan ya nsa na wo kro ne se sa ba yo ne nete ni ane maame be ka bi ode be yewo eho ye wanki 2 oba tan so nim so oba ne kunu te singing room ye tibi kwotena ne so chesa 3 Bema so gasho ho so akozi se waso bekwe chenchira ntu ye ma ho da nkomowom ba kokoza jifrata kwaku asam na da asam de anu oten pa na asam kese so kwaku ma mfa nchi asoronko emfa ma mi ankasa madamfo boga a ofiri Canada one na yere mama dwumadie kwaku omo mfa ye dwumadie eni agro kra abrani abrebia no em se programming minim se bia ono o company fo no mo dwen ye dia chese sompa de omfa ni agro ba bia boga one o yere mama mo hye bia no me ne nkwanta bisa ye chia mo ene eya Asem Mpe Nipa kre no nyina no ye de nchia soronko e de mamo sanso biem na osen
also was a fitem honom aha also electrician me car say I was say one ya na wo ye ba bia wo bia so me de ntia so nkoma also Asem Mpe Nipa wonfa eni agro kra epo na man hene so me de ntia so nkoma ma no me se nyame adom ochena na wo jam eye ne maame ba bia na wo bia na me de ntia so nko e de ema no kwaku asem we ya babeto ho no ho akwakoye besepa ani nkonua haban yetase ne nyansam na enemera ho eyie pa kwaku aware eya ade a enye beta saa se de yesi hunu no da bia meka se wo ya branche na se why wadwen se wadu mpani mfie so pese wo ware a kwaku nka me de nka metimi a nka bobo ho wie na pe quarter plot bi to se 2 rooms kra na obesie ene bi a wo de 1 room e bi a wo no wo yere ne wo ma ebeda 1 room na bi a wo de 1 room so ade ya ho dan ana say in case bi a aso be ma ana aso ba ebesra wa obetimanya ba bi amoma ya da umti ato kwaku sade we ya ade a ekoso yie wo awade mu yie pa edi kan ma memra eye aso ba no so sade we yesi yie kwaku ye wo enso ma bebre honom a awari bebre a eguo awade bebre a entimi ntoa namon awade bebre a anwe ne se ama ebinom etwetwe sekan ekunkunkunkum ebinom yere mo no bebre na gina asewo no so because enso bebre na no kuta adwembone ebra ne ba na dru mdempani mfie so oba be wale kwaku bebre na so egina se sebe ya ono ya so ba no obenye sika ne abrebri na abrebri bia no ato no hunti na ma ne baba na ekoware kwaku di benti na wo yere ayi obaba akoware asoba ababe wale waye amamla ni amane kwan so one ne yere na tie fine obi nsi ho kwan se oba besra wase be ma na obaba no a obi nsi ho kwan bokwaku wadwene hunu se was obaba na obe wale be ma no kwaku awade e wontimi nyina mfiri mu enane kwa ye baako make it kwaku emema bebre omo wale nyina no eye ena ho asem se ka aduane ana se ka ebia wode se niam sie ana niam nkedekete bia kwaku nka mema bia ni won ko be wale eye napa ni ade a bebre na fa so a ye de ware na kwaku ntimi ko se makogware wo ba na oba na ware ye no wo se memma kwan ene be man na ene na ware na kwan ene sai because o ya se oba adenti na oba ba na ko ware na bra ko ware ye no oba be sra wo mu etu ntimi ka se bia me ba be sra wo no bidibi anansa ana na otwe mienu bi me sra mu wi a me ko ba bia me free baaye kwaku se ade amami we yeye se nya bayisam o de ba ho mfamu a enya beye pa de kuta saase oba we ya ontimi ntena wo metena wade ase me baba ware eti baba ware no me baba twa be bosome ana bosome be miensa o se ya na o mka se obe he oba na ma o kwaku enu na twam o tanu ye tete awade me se me ko ware oba na ma se ba eba ho ebedi na otwe mienu a kwaku me mu na wo we mu na me ka jo play asu be di 2 weeks be me se bra ka kire wo na ba be di na otwe mienu se sai obi ama ba ware no wa ma ba wale ede no ono amba wale a ma be ware oba na atuni tinsama ya amamna ne amane kwan so awie bible kan say wo say ye na ye mom nya honam baako o ti ase honam baako ne de bayi honam baako no ene say asew eso obeta obedi na bosome ana bosom wienu we di afe etina say sa maami oba hoyi onya na adwese ne baba no ebe ware bo so ya ade o hu se be ma na pe bi atafre na o ka tse so le kono ntafre na no enti no ne kwaku na ade o ya maami yeye etu ka se ne papa muni ami we betime twa tetese o na maami we when ye tene se si obi ka se obi wani obi ye bayifo a maami wo kan obi me ka cho play kwaku e na du bia ho yen sebrin country nipa bi se kokoko to da bi obi na do ne bakeke o na opeso obeta o machi na o mani anyom ya no so nkora mu na fie enye se bayi no kwaku me se me dem ho set example me first wife me ware no me yire me di ka ko ware ni wie ye kwaku obi a ya ye fro amanfo adodode a won che adodode
sika achede omde man ye kwaku nim se ayefro na ye ayefro de we ya na ma se ba akatem se sika no waso mu age ye ayefro de we no se me ne oba ne mra ne nkan sika no kwaku na do obobosia adana na wade ne guye me me catch plane adana na ka wona se me no mi hito twene ye ebesi na akola oba na man wani besi de biem eni ozo was stories o kwaku na wale na agu ne na kwaku mi ma se me ka ene obeko fie ha wo de firi fie wo na de ye nkoma bi me ka besi asem wo yem be show kwaku di ba wonsam ko na ga se ama fodo ma se mba ho yi aha program we no ga se ye ni asem ye wo se mi papa ti de me ka ko sense ase oba no se wo yi oba ana se oba ba kwa wade a kwaku jaino no kwa wade no na asoma ni bi no omayomo akwasi ko no ogina kwantia na obaba ne wade a ena me kosra me baba no afe bosom miensa se wo ye bema no wawore na se oba ana wase ba e de sade ni betran ana oba betran so se oba besra wa se ba de ba na ojoro pamni man nko okay pamni man nko enye sa ojije se o wotan bosom miensa na otwe mienu akwaku awade ne begu Jesus awade ne ebegu eti asoba no Jesus wei awade wei enya de se begina eto so biem ma memra oba no so je wo mani bebre ho no mu akwaku awade o mu ware no enya awade no mu ware o bebre na afri se bia kawa ye de be se no eni tino mu ware because edie benti ana empo awade na akwa ware ye no o maame ababe srawo o jimi kan kire o maame sek maame ye sisi ye bible si ye na me ye honam baako menimi kuna ya wale yate ye ho yakwa tren baabi eti wa be srame a na otwe mienu na otwe miensa no maame sanku wachi enti oyi oba o jimi kan kire o maame na o maame abetene ho no afe na edu time be ma ne baba tibie die no eno je se be ma ne kotwa bi ansa no babeda ana be me ko twabi ansa no waye wa yate ana dabi kwaku ye woni ma bebre hono mu a ekoso e wo Ghana hanom a ana aware bebre hono mu a ya wale a sanye ma wewo mu a awade na nyina ebesi nne sisi ame no kasai minimpa sai ye biafo lines na senkane obi ehwe video ya enkodi video we ebetu ne hofo enkodi video we ebetu ne hofo e kire se senkane enenkampo kana wade na hu ne kabia nkobe wale a kamnyini se obema ne maame aba because so ye bema na akware na ye wadwesa wade na be wale no obebo oba na busua se ma wale mekofom akonta edina baba tena me nchen ya kwaku awade no eni na anu awade na begu eti sa maame wo yade oyeye miminyini se ne baba no oye na dwenso oba be wale na emom no na bia opese ne baba no hunu se bia ye de ka was ase no ana ne baba no be ka se bia o me kwa awade na aguo enu tin ana oba no akokọ wale ye ne ka se awade mu anigye awade mu kanko awade mu tese obebo brako animu a kwaku wase ba betan nche no de sade wedi wa kwaku awade we enko na wieye eti asoba na de oye ne de kwaku mimom de me nsoso ti oye bema na sa afen na be wale na wawade na wase ba sode a twidi a masa fa ho adwen so wan fa ho adwen a awade na abekọ no ebeduru mebi no wodo nsa ebese wanum kwaku meso madwen kire no okay ne fia ko voti fie ku asiwa betena so passing room na ukoba bia wasini uko toilet ya ukubu mu abuzo me wo ho yi ayo wani me wase gata Isaac asiwa be fio be makondo futu yankoyani yo kwaku medase amfasa akonya yesu na mentia nipa ba ku menu bi na sana matoa mikasa ya eso memfa akonya yesu na mentia eye makonta na napoku eye otumfo mamesen hene chiamen na napoku eye makonta nimpon no na mentia me ofa ase eye yadufie ado na fel gifti woni ne maame afiase wa omo boshen eye abepo girls school ho na oye boutique radin shira enka no
kwaku asema abeto we eden de enso enye de na kwan ewo ho mami shasie emfiri eye aso eba no ho okay se awale eye ablabo se ne embe me ni ti ase so ombe wale a eye akontuo na omutuo sen omuko beni ana awale mu akontuo okay se ne maame no oba ne ewo maame no be ma no nso ewo maame na obia nso ewo eja a ode ewo no na emle empempi no de ehun se aya na ema no awofo no mom na aya na omta akosra omo ensinum ekoje ahono etena na mawale edan baako na menne meyire anemi ma yatimu ana aso eba o besra yen okay yen ka se me besra yen but wo aso ba na o ba no hu se wa oba na wa wale no edan otimi ne baako pe nti wo ba na adwen bɛn na wo de betena efio sɛ wo bedi afi sɛ wo ba dakro na mienu na miensa na wo kɔ ya na otwe na wo kɔ ya ekwan bi so enoa no na sɛ aso abegye sɛnye mumum atena no ide yan hwade o sa hall kra na aso sɔle a wade wo twan no bɛma ne bɛ de mpo na wa bɛ television ɛwɔ ho no da bia ne ba sa wo nka ho bɛma ne ebe wula osisia na sɛ enfamaboni bi efa ho a asiwani mu efele hwan na yeka se hwan na ende so hu enti asoba na wo ba oye wo ba wasebe ma no no hu se awole ne ya kwantu enti no wo betutwa ne ma bi a wo be yeso entientiem na omo so enya omo efa ahodie so o beji ho atena emfre bebe ebe den na wase no ebetumi aye ne yesese woye eba sa na oba na awale gonu ana open because mema wo dream bebe ewe itim ayese waton aboa na wasa so abonu dua waton na wie manu kwan oba no waye be mana ya sede ne amamle nyina edi amaw edi ebiem na aka so se woni se di awole no eti ukura aboa ni dua ukura aboa ni edua sa ababa no oba no koye na onya bibi no de ba fie di afan na se wo kwaje awale no mum awale no eno de ye how kese because bebe bien se osibo na ko homa efa enti se wo aso ebeta o afi ebi a medicine se bia da bia me me be di 10 cities wo beto amitimi nyi udie no emfrim nti e ba sa no ebi krampo na adwuma ensese nka me yen me because ma se o se no efele me dia homete ko ya adwuma amitimi nya because ya ma se be de ebedidie ba se nka ma se ne eni ho ena ye me ne me yen nko an e wo dem ho dia yen kwan ko be fa so a e ba boya ko homa yensa ebeko ya no e ba sa na ye be hu se ne ya wole no esiko na se ne ya so ani mu efele na da so me kotolete a obapu a asumini mi ko dware a asumini a ebede na awale mi pia bante kwa na metumi abafie so ebasa ama awale mu anika emma awale mu sene nka oba no ehu no me ba be ma no kwa nso eso se nka ye me ne be ma no a nka bla me hu se ma so abaye efie oka na waji dan mu afa no nka me se mpasa me ne me ne ehia ena nka me frɛ na fidie so ene de odo ehu sani ma ase ba abeji fi wa fedie na de mpasa mbe fi a minu wetumi ehia na because sadi we sani maami eye kire be man oba na oba no koye no ade wo ye kura o de tete se wo no ma kura boy da wo na wo ye na bibi akwa president kakra bia na wo ye mo aye dai asiw enti maami na adwene a wo de prayer ne ba no se onko no e ma adwene nyina koye se maami ne se ne ba no ko de mo koye bibi o demo awali mente se esa masi muzembe fa ne ba bi ozo uja no enti se kana ye meme nkwanta bisa ya anka me so me kwa me fra oba no afidie so na de odo ewu na de pase me no wusia endan se me ba dem me ba fie wa de me ye bia medical no adi commander da de me ye bia no ba hu se ene me pase me ba wo nchen na oni mesia me ba oba no so o tra ho ama o ma me ena epushi se because asa oba walfobia na walfobia hunu wotu kunu kasa na wotu yire kasa de ukunu meka bia na do ukunu bo na nikura no a o se hu se mikunu pese o ka se mu ekire me be ma na etia be mple be miensa ama o ma me a ono wote nchen no kura hu se be ma no kodo bibi oni na eple o se ko e ba sa nso na wo ba nso so hunu wa se de wo awale nu na se o kura o ma me to na woni be ma ni hia na no eye ofre na woni so je wo se opase ekwa ne sa ntina wuntimi enka se obi a anka okutu ka chama me se mama ebia mama edan na etim na ba ko penti wo be se bia no be hwe bia awade adom ye ho ye
and to call oh sale so kan ko asema ko bi se kan ne nya adwe be mi timi kan asema ko mi timi kan asema ko se ne nya adwe ne din ko mo wa ku ko nu mom ko mi timi we ya wadi o timi kan chebe ma we ya wadi o nyam prantio o se ke timi se o se enipa no se edu se ena just of the phone so enipa na wale wabetra 1 year be ma ne dey se no ka oba ni mom ne na adwe ni mom ehwa ade bia o ki ade bia o safo ade bia premier o safo ade bia sa ahoche ba unko ka fa so ubepie sa o tun sa ahoche na be fie ho bibia si fie ho e dia kwa fa so be bie ni de wa ti ahoche ba be ma no ntodi mi ka cha na se wonko untu ka ja wa se ene na yen ka na wo de bi ene wo yire no ene wo be na yen ka no ene so tira wa de no ego no tinka obesan o ma o yire ho na wo akoka cha so se ko me ka ja se aso wo be sa me ache enti ko ene de ene kan sa so de na se on paso so wale oba no so se ene oba to 1 year oba to 1 year 1 year na se bio awade so akono ewom ana se ena wom na oba to 1 year na se na wo kwa kwaku eti ade be na be ka se wo no wo be ka che wa se aso wo be sra me eti ayeye ko eno no kwa na yen ka dire na awade be na dabi eno nso nya nyekro oba no na akowale no ana wase ne oba no ana efie ne ye wu fie se bibi aba eno oba no enche idea mo che adwene emfa oba wo na ayo oba wo na ye o maame no enti baby abredu de mesese no maame enkasa na wontwe kakra emaye ebrepe mu no obekina sa yede abesra esa wo be ma no o ka che o wasere se wonko de a ekwa bi na to ne o wasere no kra no enu ni we ni ato ya ni ye oba me kokora chi ame ma pa wasere ko nya o ni trim me pa mo akọ ma ya wo ho de me pa mo akọ se media aka me no oba ne be din komo ewo kokuom na oba ne maame no akasa na so wote ase na so kwa e de ahoto aba efia ma obi enya ne chefa me da ase koku zaji so ono dia anka ekwan bi so no nka obeto ne bona woni oba ne mum akasa kogo zaji so ono abeka na sem o ma obi an obi ankasa kwanta wiza se ngobe man ne na akasa na asumde atimi abafie mere o maka ni nyina ntimi ne bika ba ha ka to so wase betna so na apeso kwa one ne bane wura dem bia hwene basabasa hwene basabasa onkeman maame diti ye brand demo ade ya chia basabasa onkem ono transna sele kon do a obekwa ko hweli kura kira kwa obetu afirifi o enko ha onko ka bibia goja sebo one ne bane wura o kani tibode no puma nanim ade na kamia obi ko jo be pra be goti boza maame ne tepe ono abesa nema obi gadges onko beko ade ajifi aboso za ade ade ya paza onu obaye bibi pa no ntime nyeje ho ne maame nti sa silence killer na no ahomete okura ni ekum hohum si akwa no lizi na enya nice kura edi aba srese ya muntu mfirifie kakra na yentimi nya ni ayeye amfato obi ti na senchen 1 year 2 years 3 years aso abeka fie ne ho ukoka na ne oba ni ja aware ozo do yiri nti wati ase sa ose won ka na oyire kura one day kura na amframa bi kura fun mu awasimie se hu se otwe ketrema be so shetelete so pa na oye bete pru nu ye wo na wo ye wo na ase so ye aduane wa bonte na obete wie na okofa ne nchen a respect ne we o fele ndi so for ya mun consider we nyina esa abozo ote so no ayire o mpeze sound ni be pie because u pie nipa be hu se onko na akowura ho ndi e ho na oye sa na so one day kura osu kura wo shum na nim so wase wo so na akobie ko hento we ya en so say asem fufuro abrabon de sabe nyom nyina no mo honam so na kwankro nti obi wo asade abrabon aye no etomre bia wo hia ne nimia bi nti obeji dan ete sa na be makura sabe won si fie no awale oba na omunya nwo ya ogoji 2 bedroom 3 bedroom de ayere ohia ne ho obi na onya ne bedroom bi na ntolete mba kitchen shimo ye okay chire mma e ba na afi no hu so wotre na shim nti ugosra na hu so oba te sa dan ni mu a ye nkoje ho moso ase wo ya akofie kakra wate ko na mema na ebrewu ukwa adwuma ko fa stress ma nka ba wani da ayere to so obaba bedu no wasete hu he TV obaba bedu no wasete hu he TV untimi no yiri ni nkomo because amu kasa ase wo ma mete waye wade ne ha untimi ntwina nim because kasa ase ne ma mete wanya ne saso na akotwipe be ma no waye kurase ni be ma onde o kasa kro ncheke se na ase wo ye besere omosusu mama me ne ta be sa
mama me na ta ba gi fie bo so sa ene ngofo wo bi ka ngofo wo bi kire 0548931931 0548931931 hello Hello Wofa Lumba. Yeah. I'm going to offer back Wofa Pizarro with the kickers. My Pizarro. Pizarro and so for not the Dana boss here yomde. Of me said and so for Biana Mutu Mutua, Umawa di Mediana Harding. Sanche of Asem Mpe Nipa of Asenetiku. The one mere gray on night. Wofa Sina, mere gray so earlier. And Chadiri offer. Yana, a do some is here now, bear, Panakuina, it has only been before. Now, Serbia now was a chicken. Through Babia. Something when I was sent, Emano, Okwano, now Tokwambusino, Bano, Akasa, Esi, Mr. Kodusa, he appeared very fond of a community of fair powers as he saw, and so for count. It is so much Macatra was a passer, so you are doing the cordial ending. Nemom's also told ye. Never ask your social Frenchino. The Quambusino, Uban, Waiting in Casa, when the Casa, Bana, Subena Quambuswapa. No about they know by that, and now I dear wanting it. A man who remember who necessary, you'll be able to watch the Massimo. It's almost something to say by every Quadiana, a Quambusona Amwa. Okay. I feel for the Slovenia, maybe you know, Umawadi in Tumpo. Pizarro Gigas. Yamin Shapa, man Pizarro. Hello. Yeah. Yes, sir. What did you say? Ojoso. I met a fellow. The Krum bought me a maybe what the boss ever made. You can't be in another way. Okay. I will go get. They can come out and get to one day. Welcome. Call me with your canary. Just put your home around. Maybe I grow. My catcher won't in pain. I don't know what you come to. I don't want to. Yes, we know what you do in the area. Wait, what is your dear by the way? And your bank, I have members of ya. That. What was it? Obana China to this. You said, no, Obana Baba. Or some time I tell them, one more week and look today. I don't know my own way. Oh, no, one day there is a pottery there again. But the people one kind of would actually there. I can't get with a year. What do you do? Can we come with ya? I can't say about what about you there. You never know. What do you want to know that? What be? I don't want to live more than that. Kodu natural what you put one down in Toko you. We was in your met now, so Kundoka, as you grow in hello. Good evening. Good evening, sir. Make a free Jamasa Robo. Robo Bokodia. Namiado Muhaye. Hey, now I didn't say, I said, I said, when the idea was also, sir. And now some dear. The woman said, it's a phone, or Mupeta, or Mose, Mani or Mukoko. See, but we could be a Sekuko Laswa, or Cocotina Unyakakra. But what am I saying? Menyapa. Aha. The Bada Dunya, what we are. My father, I say, or Mobile Coco. Ah, Morty. So one man will be a Nawa. A Bayosa, who said, be a money you would jam. No, great. As a banner mechano. Double for your channel, baby, so buffalo. Yamisha, Yajamosu baby. Hello. Hello, good evening. Yes, sir. At the same, Radia, the one's way. Yamiadum, your friend, Archery, Mfefi, Aguna, in Kumagra, Central Region. Young Quayanim. You, Nabuma Basso. And first time I made a new to her. Okay. A nation, Moon program with Ebebua, our little baby, and can't come on share. I'm an Ayeba share our women. Okay. Yes, it's a share, a Seneca Cree. Did you near me say? One, Eddie Cana, won't call for now tobacco car, me say. Why no more dear, but talk I can perceive was say. You've been in idea, service a own ton of crap. Okay. It was young, you'll be once or two. Then I will let about when Nipa knew while it was young for a bet.
see what's in him party, a nipa, you know. It's in the back on the car, see me saying, Cabea could be nipa, the say. Can you mean what do I win it? We are when you're a better. Okay, and say that one. Okay, I say, after Lomino. We are so lean, and ban woman, what I said, no. The new woman won't tie it. And that woman, me wonder what car costs one so no ma want and banten. It's in the new woman, America credit, and what is said immediately. And he a threat and banning the meaning, I say. What can say what we did in Mua? What is it, Luciano? Who will be seen Chenkaka? Yes, I won't pie Luciano. The woman on my made tablets now will be blue, beneath the queen. I don't want to be found. He a threat. Yea, you see, I'm near the wire, while when you are for no, and Cassa. If you ever found the way you land, the Martian shot degree. We shall want to super. Hello. Hello. Good evening. Me patrol, can I say? There are some no more Canadian no crew, but young man, yen so num, yen so num, better and cannot moon young coin. Maybe Mukun. No, not but saying almost 2 years on quiet. Only. I went down 2 years. Mammy, I'm okay, man, so dear. Mammy, I've been a part. Yes, I mean, I bet them in 2 years. I'm a minimum for me to walk on a man. Mammy, what's it? I bet now in 2 years. Never time. Now, as our bar, I'm hard and I'm more hard. Oh, hi, Jennifer. In some moments, so soon be before, besides, I am a man or warren. Intimidate a before no less what my catch up about them and then intimate comments on the common man. Oh, as I'm not a critical. Oh, now for Chanway, and the Bama no go afro. What friend me some member, but Mr. Mamma, boy, and the young lady, may buy no moon, Mamma, name Pelissa. Oh, Kafra. Na mami wanya no won kwa ezu otie ya numre ya. Wanya no won sole nkona o jede. Oh, she me pedi bia ya kura na me ntumi. Me pe o point no u pe bibi. E ho kakra no. Oh, pedi bia ya na jumi ntumi. Oh, abane santo ha agene. So Nina, Moya na ya kwa man so mema no mo de ha ebi ka ho. Dabi and na de koma asewfo no nti asew bia ya asew. Asewfo e ba fie ba gi fie boso ne yeka. Ne yeka ne se especially ya na ma na mawofo ta ba fie. Nche se emema nye bi badentensi sa na ye pese ye kire. Nti asew bia ya asew whether be ma mi o yeso omo nsole mfiri ho. Omo nsole mfiri fie ho na afi asumdie mra ye mpesa ade no. Omo gi fie boso omo se nkombo omo se agro nti ya kan wase bete obekọ wate. Me ba cheyo. Nti ado obekọ no afra mi abo mama ne o. Ba cheyo. No wakọ akoye bibi kama pa wai. Me ba cheyo madam. Ista na kazabu bibi aya onya bibi o. Ya go bibi dia do. Hello. Sompa FM. Hello. Yeah. Obi pe bibi ayo. Hello. Yes sir. Banto me wajo. Iya jo so papa. Jumaje na me kire majini kaka. E kwanda ho kire wadwen. Bema na okase ono ne oye yiri waje okokai kana sito one ne kokai. Awu jana ono. Akoko sachi. Se ka musika ka oba o wale no ka me ye chesika o de ye no wade ni na ama no wa ya 100% pa. Anya me ba situation. Oba no anya ni ma me betina ho no. Ni ma me no be na open no. Hey. Ente. Wo wale ge shi sun open za so di obede na yaswada.
And never more who said, and you want to know about no good or the buy. Oh, who are going to know over? As I said, who are going to ultimate, I mean, how about that? And children, also cram down to young boys have a cool. I mean, I can't tell them down by now. No comment you are now. Wale. But what I mean, and Tia. God, Cabos are so bad to me, carry. We have no country, wouldn't anyone under the Catalonian in that Cabos, minimum, bye. I am a who, why? Mehu ni pakolo obeka odi afewa obeka enso ka eze wo bia hello oh yeah good evening o mame you have a call Ewrade ayade dodo nanzo e oh ina ma boy oh Lumba yeah print me ya 1 week round ma wari ati you hey ombre why your banzo I mean actually I need the more ma do eh dia di na ombre fini mama phone and so for the dia you so as go wa ba me ba ne ba ku fi o ma se ni ma oh ta ware wo ni o Sompa FM. Du va di egodi agro Every 1 week. I think my time on 1 week na no mama wo. And I say 1 week na now. Hey. We could have quite you say me releasing the stress and then so David. Oh my mama be me samba. Wa ba ji fi aganda so. Say. Ze zo vol mo amoma o. Mo amoma na yi mu bi o. Ya di besi ya me na di e china me fala scholar. Hello. Lumba. Yeah. Etu wa ni so mi ko jeje atamo mi tu aka na mi dwenga. Ko de wa Canada o de ya hunsu wa wi onyanya aso so aka ache no aka. Meta bana buruso. Eye me hu ubeka. Ko de ubeka wa jo ahome why. Ubeka na okra ya so no kra o ma me ye hwe ho. Faire unya wale yo si asmo wo se faire. Na anya ye mpo ani aye he ya so no me ye hwe wo ho. Ntu de faire. Abusia nsem fia o nsem so wa akiri ne pa kokose che din komo sanso na nkwanta bisa Isaac din komo pa da chi bi nipa kwa nipa be he akiri na o ma bon komo pa na komo bebiri na wa akira ye de bro before then no na ye me dofu bi birthday ma mfa ni ngum ansa na yankonko ye ni din de Ella 1 Ella memo awoda pa Ewrade wonhia no onye okase se dem si do akora we no broken ata ode ma me kurum han Ella Ewrade nhia na ontre wa hiem o ma ne wan kotote emfa ma sika mra wonsem wakache ade bia wonsa kan obeyi oke wa setem na Ewrade mfa no mo esa cha wadwene wo me ho ate na ukume wate na me nhia o pa Ella nie sabe be via o shop wo atre sa happy birthday to you ya be nhia na ontre wa hiem pa afim komre bi na yiska na ya ma no netna na afi odi akoni abanko a ye kokko muta so de dia basisi aye ba ye ne ho ba birem sisi aye ba sisi aye me pese me di hini awo me fienti aya na me ma me sese me fienti se metals me do music na me shower set no me popom ani de be che dia ma me enunti na metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish unpolished and elastic obey you ready for Frank Enterprise now wolf tars no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho wash room floor no 30 by 30 size ni na desire who do be our pen obey you be ho na bag the season na who do so there the water closet who do be obey you ho kitchen sinks and the taps I would over the washroom basin and the cabinet any Turkish doors pop Urukoto ofie na no a confront to ko wiase no Frank Enterprise now be so you so Frank Enterprise oh to market magazine road and some of the Bernard filling station no abrosa ye na mu a ho na Frank Enterprise no na no dey asem da kra ne say so wo buru is bono any ahafo e kwa kopem no for baby
se o pe task papa ni ma wo bo so bi etu akoton a en to wani nko ba bia se do we che Frank Enterprise ne be ma oni popam ene de ne bo edafom the number is here na ti asenda attend de baka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868. Now, question is say you can Frank Enterprise. That's papa, any WC papa headquarters number 1. Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enyusia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agise wo beboa yen say ya nwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose paper oboard ponkom ye nyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mbetiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 Meeting Bim 0598559802 Edia was yet 1 media Anasa Blessed Foster Brother Bosome ni beboja trada na dia moto to yenu je dia ma ekunafo yi mo amu ye bia fie twem no emu dance die die mo amu nim sompa achede 2025 yabo ya enra ho na metese wo ba no se wo kwa Nada. Woko, okosuku. Na yesi ajapi abano nso okọ na nso onu de okoye adwuma. Mese, amafo akọ no. Enya gro. Jaye no ho na de won kosa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nia bre. Pese otukwa akwa ma no ne de. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Nessa you visit and now turn so uko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wade obeko. Say ya juma so wade obeko Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Kekechira kwan e Kumase, Asafo Labor, Runabout wa, Enkran, Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, Ewo High Court, Tamale, Ayama Building, Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our my bebre so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Only we define everywhere for everyone. Yeah, the luckiest everywhere for everyone. Yeah. Only we define every day. You are here, moving in our midst. See the worship center. Can you be a November ya 28th November Efiada and 29th November Memenda Anopono Nkuru no Ashasi God of Possibility Prayer Festival and a God of Possibility Prayer Festival and Paye Beja Asem Mpe Nipa theme or say escape for thy life can you Gane to Kranwa Mua Bonne Form Puchacha Chiramo Namu Huamane or Humu Namu Krani Munipedia Boto Mumra na mubenyan kwaje amamokra November mpaibo kesi ekoso Sida Worship Center afori dan kesi nim atomako fobia Abemonsina Hospital ne pe be hia onyankopon difu a odina ye adwuma free tete nugu so dina ye adwuma Bishop Albert Sakikopon na wonyina nyame tomi ne dom so ama wonyi wo krankwa na dewo atomtofo ebabini Minister Jojo Ahi Joshua Bano and Sida atomtofo nyina Adolfo Urban Friend 055-700-0367 Anna 055-730-9080 Ukra kwa GMT Nantina Fie Brebi We make a miracle
promise keeper, light in the darkness. And him say, "Where your bunny?" Emergidifo, women of faith, the Lord is a victorious banner. Way aya bosome mpaibo kesia. Yade shisheso. Na November emudie ebeye huyaya. Why ready na? Jemiso sa ya krado. Osafo mame ohinini amada zua. Owo Sompa TV kumase. Wonim sa sofo mame premai. Engusra nyame di adom na reyebre mu. Eye kesia. Engusra na ye adwuma. Se waboa wo ho dia. Ene ye nhia. Eye na fanso empire bokesia. Yade efre nyame ewa nimonyam mu. Afi mu akakume bi. Asem tire no yeyi ede free. 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 19. Ena David ne doma wo kan ne ho no mema won ni susui akosi se. Wanya hoden ensu bio. Nanso nyame oma ne nsa so a ensenchene akasie na esi. Se de wo haw no wapem so akodro bia no. Oje mre no eno anie. Na nhyehyaya ewo ho ene se 22nd November ekopem 28th November anopa no num ekopem anopa no nsia bia no. Share your TikTok ohene ni live enwumran so eye no num ekopem no nsia. Share your TikTok ha na yem fam pai bodenden enhyehye so afei climax no eye memenda 29th November 2025 Cultural Center Kumase ene ye nhia na befafa hodie efri enefo so pai bo a ye twen erade animu. Women of faith eye gidifo ku a eba no award ya eye kejuwa kura de hia ne se wodon ho ebeji dwumadie se ye koda na adihiade bi ada wakoma so no odofo tugidi anamo hyene nsomaye Oba Cultural Center akade a wode bebebie eye communion wine and communion bread. Women of faith, the Lord is a victorious banner. Koya nim yanimu a ena yatena si yeko ede akọ wo sisiri priest ye wo bi sisi wo sisi bio sasa bonsam kra ne bawu ene eye fiada na yakoyifo birthday ne nkofo be yemu papa ukọ moche ho no a eye ekonfanoche ho no a nkofo yemu kofie papa abreho asinkuro ne mono bi so mantamu bi emrantie bi twajajo maba bi twajajo me no kase merwane nkokora bi twajajo because no yotomom bi die na ne odidi mom bie adane bonkum so ase abreho kase abafie ni musuamu pa no na yeba bedi bi hu nkomo na afi yakon akoya nim na kakra ni na ababa bi atena Germany abonten so ko TikTok so a na so wosu bi agese odi nkomo pa nkomo no emu ode na odi nkomo boni na odi nkomo pa na ne sinimpo ka baby no se me baba ye maja ye ababa man ho so from Germany to Ghana sometime ene ye ntoto ye de wa kire wo ba papa wo no no ye ye the social media so odi nkomo nti no pese ye no so siutu nkomo se de ote de ye ne wa ye pa na we na wo ye yiyomu ayade we keeping o ma ye ne kama anopa wasune se wo sa asolefo bonyom o enamfo didi na chi jam na busua didi na chi o mu hono mu bi na ade bi bo na chi na obi kote ade no se na ye ne papam se ye ne boni mu afi ye ti wie ye mu san so je ko mo chira ayi ya odi na tie gu ni papa so abompa ya sire sika se ja wo konkodam ye loto number ma brabon nane o wo ye fani kama omosire omfiri o medura ma me yatwa ahwe wantuma medura ye na se biom ofiri Germany abeduru wa bewu na ngofo ka se koso de na brochefu e baso mo ba ya na owu abefo omun ne bizo se monamfo ni bi na yesa bi ko obi tiade wo na chi na mpaso ye sister na ni mo de tiade na wan kentima de ntroto no so abi eni ohwe na ni mo de tiade no a wan kentima betim de ntroto bobi wasan na nim te na nim nyefe eno na ye pese ye ba behwe se asem ne te sa mpa ye bedi hu nkomo ye nyina be video ye be hu na afi ye to abrochefu no mo mfra abroche be ye yie no so se omo so de na na mo be na ya na se so omutuo ye firi won so na jese nkomo bebre wom o de ye nko ne hwemra mechanics ya asem ya na made adwuma ne ye ko hwemra sisi ya ba sisi sa nete te wiase wa ma wadwem won bia wonti ni passe wama wadwe mom bia wonti ni pass da bia obenya ni pa mfunso wo ni pa bia ho menye perfect nye ni nyina na betima ma wakoma mate men generalize omo but we me ka sente ye kasa na me ka se ne be ya me dofo obia betie bi
Utia, that's all be far, no wafa. But me patrol, so me say, or say what men can do, women can do better, Biano. I see can ni fie no, obubu de chaton. Obubu ni chaton. And then I'm not here to preach, say, who your kasa bi abamu no kie nyina ye mpanimfo nke be ye debat enkura ni bi sem wo fa ase Kevin no ne ade tete TV no ati sa video we no mu be ye free so amame mu be ye free so amame ebabua nyame hia bo pause ansa o dey follow me ne enko hide yi ansa ye beba we ye bra no wote ase no ni video o ye bi no we nyina no wo nkwa e no betena say oba bi a wasi women what men can do women can do better no one metu sika woni fie no oboa no de ne ho ema ebo afode no anya se sika no reason ti o kasa za brabo na form ndo oba bi sika no fie timbe sore da koro se ne mema ye bi betima ye bi hwe abrabo kwan wo a etu yesa na se wo ba no ububu ton ububu ni galo mo de botrotro udi gina se kre adum ene mea bi etesa na no ye video bi a ono so keka de atufo sa lady fefefe yo afi waba ne papa yi ye hwe yi ase ye nkwa yi ase ye nkwa udi ye nkwa yi ase uri yini ngo he yas osunaja o awurade se no osune ho ye ade ne nipa na te wa akire ho wate wawai na wode ko no asaba later abeso ni mu kama wawai ade kro no aso se opamata ade na ahoma bi ta akire se wode ne nsa fa ho no na wa wi aduma no ana se na na ete eno so ye nkomo eda paso a nkofo ko next video ma me hade ge ne TV se ne ni mutie next video de nanim baba yie pa aha nanim baba yie we yetama no osie na gya no egwadaw na ma ele to da mbawatu mambra nya kwa baba ni mami brain ya kwa mami wa chisisa yesa mi krabe dia rewo bebre Oh dear, ye da krupe. Baba mframa me so Wofa Lumba ko. Gopo. Bigas be huna man yo go mesu. Ye, awrade wu ya maboro wu ya. Yanko next video ni hade, yanko ni hade. Eno no mo ye di kun papa no. Ena ne bana obedi animu ye aye no. Sebio ena mo akunu. Ne baya wawi so man fa kira nto ho ne ma wa obedi akola we ya chi aye na ye bia wo so beko. O say me say abaya wawi o she frigimi so man fa ba bi ne nkata o mmra me ho. No wan tu ho anamo wa obedi sa ye we ya chi asi abaya no wo sie no ya ti de sinto wo so beko. Ababa na edi asano. Jina ho mame. Jina ho kakra bi mame. Jina ho kakra bi mame na ye ni nkomo kakra. We ye yanomfo no so. Onse nipa nya wuwi a nkomhwefo no mo agire no. Akomfo ni bi no asebe se omuti pa omu. Eni asofo ni bi na ya na asebe tafrache se esi omumu. Se no ombi so no. Se ekwan ye fa so kun akura ne papa no. Enu ya na ya fa so kun akura nti wa obekwa yiwe ho anko ya amane bi no. Wonso so ye befrɛ na menim se ne papa ne wuye no no wayera wantima nka nche ne ban se wo ba ho e bepre na mudejete bibia ba mo fa ho atrende a no so ye ne yeda ho no last two videos o fa bra na afi medi nkomo ye mra fi na ye mebo nkomo na ababa ni sochi kama baba na so no na no aboa no kama se wode awu sabne mo chiri mai na esiesi no wode awu wode awu ko wode awu ewo ho enti said ye ka mo so a ne mpaebo na ye na empaye ne na ye hia se ye ne Nyankopon atentam se Awurade ma di bro traffic of this so good so ga na se eye kakra eno na na mvo so eye to bi bi ko fa ba etu me ho asi wo se metafo na madam etiem na mamunimuni akotire abatire ede esikuo ni nyina nan na ye hu se ono adom Nyankopon wote ase na wo mu yi na owo hoda ne da eti unity abusua yaba behwe na me se na efata eti se mu hu ye ya na yaba abesikuo ni nyina nan
we so ya adofo bi e do no bra wo twa hwe ye so ye den na ya twetwe nsuo gu no so ne ade no ase onya ahode tena ase kakra no eno so ye nkomo a ombaba bedi fa ho no ye nua ba na wu abrochefo taaba so omoko omachi biem no edne ye ta de hye abusua ye de hye omu bisuban enti ye bedi mu nkomo abawu da mabusa se ya na ye abusua fo ana se be ya na ye namfo ana se de enkwata busa yiki Wagu medase man fa sa kwan so na mentia eye menua ketwa Reverend Kwame Chei waye osofo ewo redemption hour ewo adankwame Mrs. Able wa television ho ana wotie ni radio se ne Wofa Mpe Nipa eni akorokora no wone ne ile ne manyina omutie pa kwaku asoma da hoyi emu nsam no enye de nya enye de no ene sen edie na ebesi ama obi etukwan akwa amanone na ne papa efrato na ne maame efrato na wose obehye ne papa animonyam na obehye abusua no animonyam enti obepese obeba ampase ne ye hwe video ya no ababa ya bedru eye de eye nkojankoja ndi saa na obi an se ye kono ejamfo ababoa no amone jam ne papa no na hwe ne esiye ya se bibita na chi se ye ahoma se ne odi kaka yi se asawo bi ne taho se de ne taho sabo be ne taho na unue kwate ade efi na chi ewiase no obia wo ekwan wofa so a wode be fi atiasefo asasi so de enso se to da na se wan hwe ya wo be pe ho ama ade en se senka de to so no ye de be to so ebia nanka enhyehyeye mu no eye yenua ba no ekra se ni papa wi achi no onso beto ne papa enso esan se wo kopre wo na bibita ne ho na wo kote yenti no eni nyina ehwe se eye wo na oye okun ababa no ebiem obi wo nso a na eye soma ebi na ya soma no se ababa na efiri amanone eba no wonso de yedi beja no no eno no nanka edie ene ebeye fese ababa ya ko gina asieye na asante fo beka so ne papa edinkra na obedu fi a watu echese bibi akaka bibi ewo baabi okay na baba no kwa mpo no musa sesenka ohunu se ahwa aha baba ye ne papa ayie no se ne besi a ye musa senka obeba ana senka oma so esanse onum na obi nso ntimi ehunu anka ntinti no ne obetoa neja ewuo no se medical aka no obi ekra nyam na obi enyina ho na dan se bo biala onipa bia wote asase so no hu se obekọ se ne ye obapa edi kan ekono enti medie de American se ebetimi abase ababa na okote bibi ewo yenu abaye na chi no eye suma ana eye enhyehyeye ena ya hyehyeye ede ama ababa no ebetimi abase abeto na won kwa ne obi kura mpo eye ngofo eya ebi wo sa obi wo okwa abeto no a se obeboa afoforo pa no ya na enta ensi enti se obi wo na se won pa se obeboa ne na se oben pa do be se ne obetwe ama abasan abawachi obeja kwan eni ma na ebi o ha ya hyehyɛ ya plane ana ya ye ti media misu se ababa yi wo ya wo yi no enye kwasa se ne na se confuse odifo bi eka no na wo mo no stambia no mo je mo emina ade no esie ne de obi a ehunu enka na nka ye hwɛ nka papa ne kura mpo ewuye no se ya mpa se ne wo kan sa na tie a enka obetuma yi abusua na asitire se eye mo papa wo da fom no se ma hwɛ ankwa akɔ na chi eyi a ne ma bi wo na chi na se ma hwɛ anya ebi beto no na watweka mpo ma bi beto no na nka abusua na ani adawa na mo ho aba wo mo no eso na we die ya twan ama bibi na asi awie ansana ya bekam asem eba sa obi a ojanche bia beka che se ne wo kan no enya no kure edi kokum de make akosi an se eba ne se a yenso yenhwe se yebesi tutu ya na ma wa dai afa se ufi se uni konfo bi ekọ no ho uni dusuni mi kọ no wa se mpa na wo bona se obenya onyame nipa bi a ni mu odu na se wo do ho adom no a no wa yen sa se ba sa mpa
nyame bedna bibia di akyere no na wayi adi e di akyere na wo hu bia nso betutu na mo esie senkai ba sampa kameka se bia baba no anka wo man ko betena ase obetena ho na anka wadi sika amane am aye ne papa ayie but this say onumi senti no ene ye hwe de akowie no die mabusu nyina yakọ kwaku ye mabusu nyina yakọ ye kwone ne Dr. Kitima adi ngomo ye ba na kokosa chifre chade ne de aba na afi wa wo fiesi ya ma okwan ama so abo awuram Dr. Kitima wasi Kitima Herbal Center Kitima ye ko ye ne Kitima dutu ngomo aba sisi ye ba sisi amanfo ha ne ha ma adwene fosu na Kitima no wene mesimunya mbotre Kitima beba panipa yetie wanwumre aye Kitima Herbal Center ana motie yanwumre na Kitima Herbal Center de ye ne ye ba ya beka kire Ghana fo ani wiasefo nyina se Nyankopon ache yade kese a aye infection yare anu oduro Kitima Herbal pada yenya asa pada yi se unya bia se wo HIV se wo infection syphilis ana se wo hepatitis B ana yare bia ya mo bia no unya sa aduro ya ebekum woni nyina wonu aduro na ekum woni nyina ma ho ato enti na Kitima Herbal Center ye ba ne asa be ka kiro se sa yare we infection yare no yare bia ye de wo enti sa yare we yetime de awo abaya me pa che onfa obe mada nanso okọ hospital ye se infection ono so yetime de awo be abrante ono oba wi ase infection enti ye de awo no folisuo de be mapie ba ye kitu abi sei kete fa che oba ho da wabo brani bia oba junso anu ojunso mukwa papa bi kura de oba no ho ne yira wo miensa o se papa me be ma me timi fa hu da oba ho da wo na de no oba no wo anti ase eno mo de awo enya sem ketua aya ho meti sempa de otimi so de wo kakra na ono de yellow spend count obeko doctor kra na doctor ka chen se wo spend no gira asa konkoti ma ni bi wo yem so a eye yin so a yese ono yensuo ba obohu ese obosom ba me pa chaw eno na wan se ya obetiri obeka chaw ho se o call doctor ama doctor ko tritiw o police to edi ka ka chaw se sa ya lewe doctor na emu kra ye na won timi triti no ho ma ne nko eye moa agise Kitima Herbal Center I don't know ko triti no wan hwe ya wonim se ya le no ko odi mu sa obeti so be ma mo je o pepe police obeti oni no obe ma na se odi be ya mema asem no obeti oni be ma na fo aka ketu e bi obi ba be jira no aka chaw se Ghana ha no mo de anase o ye be ma obe unwu ya be ma nwu ba memma wo munwu ya mo memma wu police eni mo memma ya nketu o Ghana ha no ani kumasi abontina no anu otene aye Kitima Herbal Center yanko na se wonya ya duro bia mesi wonu maduro na amuwa ni nyina ewu no obo nse na obe ma no ane beba enti samwei omo na se omo ba video mu a obeduru video mu abo se ho tetew obo nse ho ya ohene obo nse watungo su agu ho na obo nse wode agu na ase ana so video police o sa akosua na ebepa ya ema woni padua no wo ye wa dua betu America komfo bi anabo so mo be se obi na eye o na so eyamwa no na omu ayi no nkosua na epai e wo video mu no enti sa no yale we no o my Ghana ha ma meti ana so nti se ya ka kiro se yale we akum obi dawo enti enam sa yale we nti no e ba ye na police ye nya ho dro da agwabim se Kitima Herbal Center na nya ho mode aduro na ma na aba no ama konfo ne adunsifo ne adifo atrofo bi omodi amanfo hu sika papa obi timi ba me ho timi ka kire me Kitima me pa cha onya wa me ka obi etima je efise de na me honam se hihye me no me fiefo nyina kra me no ho ya aka efise me no se bibia eno ma we esi no nyina ya bayifo ana cha bonsamfo na che se Kitima se ka infections pa dia Ghana hetimi nyumfiri mu ofolisio enya se Ghana nku me ka si bi se ye ka infection HIV ana se syphilis mu ana ya mama Ghana fo ya ba ma wiase nyina eye Kitima ya ba ma wiase nyina because sa ya lewe no ukwa America kra na me pa cha omuni enu oduru enu ti na me ka kiro se ye one president bia ofolisio onu nku a otimi de ne se ka nipa na mo a wo hwe but nipa no wo hwe na mo ni hwe ye no eduru amofo bie ni tirimu hu se eye syphilis mo na gu ni tirimu ya to broni antima anya fi ni tirimu o ti ase enti broni oni infection anase woni syphilis eduru no agise Kitima Herbal Center ye na yakofra nua bi te se kankwa binyini kakadu ene dankwa kiremu eye Kitima ena ye dia ye se nroi eye Kitima na enro no egu ye ma
ekum emo bia wo ho kiti ana o mojamu ama abra wo ti ase ofolisuo asem na enyehu ehu papa kiti ma eti me pacho ya number ni tuja ya number ni 0246 91 47 17 Accra number ya Accra so Central Maria ya 0541 23 89 42 ya Central Maria okoho ma ubakonya edu papa yibi ento police ye kan ye ka kire nipa ne se enye infection ko adwuma ne yayu dem infection no eno ma eye nipa no ejojo nipa no police wonu se infection timi bubu nipa guo infection o timi ko tena nipa trim omo ma bodam no efa infection infection timi di nsuo ejina nipa trim na nam nani so emo ne nam nani so omo nam ni ba bia etimi se omrim obekọ ne aka jo se koku wan hwa di kon sa na wawu be pacho blackity ma ya ba center ube won se bibi da yam ya beka tro se fa blood ma fa blood ni nyini anasa fa bo anasa ni dane be pacho kiti ma ya ba center wo ba yete ne wie kiti ma se kura de se de abruchi fo no wo bagi kwa abruchi se nya asem ketwa be pacho enro no mba gi ni sei no ma ade akọ obi kura de aye contract ono agi nru no ade akọ be pacho o ma ka kire se abruchi se infection no do so kura tine Ghana ha odi ate ntimre bi ese kiti ma ya ba center ya ma Ghana fonkun ya pa ma wiase nyina because Nigeria for Togo for French for omu nyina da duro so krum a o mate se sa yare no anu oduru aba so aba wo Ghana kitima aba center onko na betimanya sa duro no eno police yensem a kitima aba center ye ba ye ka no maka chiro se ha ba bia no betima firi na no aba obetima ka bi da me na meka chiro na se mo be de otimaka udim obede otimaka kitima aba center yenko na ya ba be ka chiro se sa yare we moa na moa no onu moduro na before 3 months no moa ni nyina o mutu nkosua enti before 3 months na moa ni nyina afiri oyudiem ama ho ato say ye HIV say ye hepatitis B say ye cancer anasa oxa be pato na ade ba ko ni say sa ya le we say kanwa ovolusuo ya le bia wo oyudiem bia wontumi ensama ne nsada agi se wo tu sa ya le na se se kanwa na sa ya le wo uyidie mu ana se kanwa me pa to wiase ni je no nka ho infection no na infection tna wo so pa me pa to be ma ni obada no nka ho because wo nsuo na ba no e kra ti ka ye se o ti ase infection no e kanwa obi nka kire se ayi ensuo infection nsuo na betuma ko gina wo ye mama bia wo nyinse abo se sa nyinse ni nyina ye dey hokra na kitima na ka me be kono na che se wo mu a omuntumi enwo no nyina infections na ye sa de no obi ka se slow low spend come on infection it is obi ntimi nkum sa am wani flu widiem na o ka kiro se obema infection duro na okwaje 100 million odia me pa che wa ha ho me pa che otimi de na se so ba kitima ho me ka kiro se ense na obi benya infection kidira na se blablo mu yale no infection mo na wo ma aduro no ko amwa no widiem no na o mu duane ko oblablo no ho o mu duro nso o mu de o ma no beka o police o beka ehunu se sa or they say kidi no say emwa ne do ma no koka na say wo de ko doctor na wo sika pra na ko tofo fro ba dada na o munyi mfiri o burodi nim say emwa na de o ma no aka won kan kira o enti wo de mu no be sa ahya ho enti mo ni dada no wi o mumra no na wo adwini ni so me pa cha wo time dia na say enti me siraw say wo HIV ana say wo infection say o mo wo sa problem no obi ani age o mo hu say na say nya kitima herbal center na ba ye nim say yare wo kra infection omunim o ti ase enti ye ka no na ye de number no tudwa ni asori akọ ye number no eye 0246 91 47 17 Accra number 0541 23 89 and 42 no police wo nim say ayale we ya yebubo di ni nyina e fa say cancer hepatitis B stroke sugar any sa no mani nyina no no mani bebre infection na deba obi say ekura tuninan sugar nti na ekura tuninan ya masa me catch us oboa infection mo no na wom enti or they say doctor won't even come fresh one enti oni dia nso obetwa kitima o dia say back kitima e ba center be mo odura ma emo na woti so mo ne na mo na mu nyina mo
kitima ato edenti na auto wo ha ho kitima se stroke nso na achiwa na ofori so oni se stroke achi nipa bebre no a mo ba ya na de adu aka mo ato mo no e fa ye infection infection bubugu a e chen se bibia bubugu kitima wo sen kran waso ye no wo fan o Central Maria ye fa manu tudwa your number is 0246 91 47 17 0246 91 47 17 Central Maria 0541 23 89 42 Central Maria na ofoliso onim say free abu akwa ye ko se passe gawo okay awon ya kwaje jan kakra ka se passe gawo o de ofa frun ka ye ka o si meti se passe gawo awon ya kwaje dan kakra ka wo a wo firi ba bia ba obinya ba bia nso ayede adama ho aton nto bia eye kitima anchire kitima he ba se na ye ne ya ka chiro se wo ba ye hwe anim ha nyi usika mfa nche butum wo ba ne ya ji usika na onu sa yare sankwa na ade yele anokwasem nto wo cancer wo hanion wo yale bia ya moso de ipacho wo se kitima ha ba center wo ba am ya sa wo yale ama mu ana wo widi mu nyina ewu ama wo na wo yirihia nsuohie na mudi no ipacho bi nyina firi wa mo okay ya ni kitima ha ba center na atwetwe nkomo yi na kitima Herbal Center Kitima Herbal Center Kitima Herbal Center Kitima Herbal Center papa no wo ba djuma papa doctor we uko abua kwa materials soda na chiwa hona doctor panyi wo ba djuma pa ko ekwadia yale hwene niema enkonko nanim pa emfama ba bia wo bia kitima obesa yade bepadia nensa mankunumdie ayewodia maame na bewu wabewu kokosefi yo over maame pancha so nkun bio maame fama eye boga wone na yere mama omo Canada isi o ma bedu Kumasi baabi omo tie no eye Bokrum South Africa ho na boga ne na yere mama omo hye Asem Mpe Nipa omo mfani agro boga enchia sonko Wofa Lumba chiao sanso biem na nkwanta bisa na ofuoso kriu ni nyina no se de mode age Asem Mpe Nipa atumo no minim se mo nkoso na mo nka nchira foforo na abre na abre bia no mo ntra ma video ho na mo ntie afutusem ofak asem wei akwakoye asem bia da bia metameka enipa bia wofa se wo ye hakoda se wo ye panyini se wo ye oba se wo ye hwan se wo ti wiase a ofa asem ba ko pa metimi aka ne se wo ha ese wotimi nya obi a wo ye susum bambofo a obeta wachi ofa de we eyafutusam de ma obi ote Ghana ha obi ote abrochiro yonkofo bebre wo honom a ofa munyi sunsum ne manni enkankani abrochirefo no kra de ene mrante ne maba woni binim a ene Canada abaso UK abaso ya awrade ya dom na so opagya no free Ghana ha no kokoduru eyo UK na se Canada America baby a wofa se no yo obi a no okwa asori a no do awrade a obohunu oje awrade asem no to baby ene tito kwa bei ofa edru kwasi da kra na obekotena so dem na nkobesum nyame no na okota TikTok atwe camera edru Sunday no anadu time an kra da bia ese odisi wo se ene me bompa ya ma me kra no ana me dia ma me nipadua no sebe ya me fia me wo apam ene honhom edi mati sebe ya obi sebia obi kuta honhomone a onfa enkumi ana wontimi mfa nseme no ofa na bebre atwe camera no de sinanim because o ka sunsun masem a anyini hwe we ho ofa senkai obi a nankoye o sunsun bambofobia otanachi a abusia na emu ya akọ o mahwera de because over some time na nanka me nkwa asore na nka gewe nkwa ye me lie pa because on say we o aise sama na o temu pa ne ho fe ama no ye ho ya ai me yira ma aha ehwa ko wedding na we me ko wedding enche tunyanya o yire amenyanya me yire ene se da onye mfa nyame no oh ya udi ma fa nyame eti
of the America was saying on the say. If we are so to Honoma, Bible casting be was obey you, obey she, but trouble Joe idea and yet, if you won't call for the Honoma offer, one class or it, one some bosom, on the Muriasi Basa, and the Riasan choir corner, and would dear today. Okay. Way a big spiritual for the be Anankebia, a brandy papa nebe wuono, or Catan say a wura, a woman so pay wood dear. Name months I'll be 2 and more free. A yabrochi may never do gun animal. Cocoya, a man and a mania coin so. If you grab about went ye. Of our video now, oh, crying of us or tear dieno. Your bugger for a brio honor offer. On one cousin a bush and the Mawa won't crown on for one yabogan and family swine. Were 2 Bontisuni and ordinary bushia. Because me with the American. It is hard, Nipa be saying no. One say Wofa Lumba na oba and the bia pay ye and now pay ye no near the faso and ye be kunwa offer. Obesha sanko we. Eti ye di 2 independent beautiful say mesre so wa brochimemu so wo Ghana ha so wo hono mu a wadaworo mu a sida wo hoi obetimi di sida kura ye ayo spiritual father no abompa ya amawo anamo bi wo utu a fato sofu nanim na sofu ne ma kwantere ansa no to wana mawo ababa wo say ade a nkabia no spiritual father anase bia nko hu ni pa bi e no de to nanim a ne papa ye ne ko ba ye de na emum ko wanye ne papa ye no ensa nwie e mo ntona nam e wonse do ofa medima no si no me ba ye ne ma sofu ni bi na so mo de nko bi wo ha mo ye nkwase afo ye wadifo na sa Ghana ye yale Ghana ye yale sa so ye wadifo no be wona anya konfo bi wo ha ofa omo yale eti nkonsem huru ene ne ma basa eno omoye we ya okan oza akwa bi gina wa se enkede ndie me san gofo we kura no ofa me hwe because ye wadifo bi ha omo nka na kure ene o hye nkonkura emmam enam se nke enua bai se kayade a se TikTok no enko ba be wo ena nka bia nkomo wo se nkomo wo ada no man kan kire no wo ye ti na ba be ka se ena nko yesi san gofo mi nya no ofa edu brese Omai no yale no si enya president ya sankofo ni yesi etwo muguo ni ehwese be ya yebetime nya difo a omnim nyankopon asem adifo a ometimi aboa ama omai atimi atumpon ya mabusuani nya ya ye nua ba ne kwa wafa so wuye no ha adwene de nanso so no ya futusem de ma afoforo bi a omwo Ghana ewo abrochimem ba bi a wote abrochire a jisunsum di na wiase wanyi sunsum ani a obi the 6 ebeda no 9 over manwasi wanu asi ye kokomuta so de dia ba ye ho me de bebro me enkomra sisi na afi ye mfa ne yeso so ye kwa ba Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enusia ene ekranfo edidi na yanko ayetini agise wo beboa yen say ya nwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne afa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepare oboard ponkom ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achadie ekunafo ene enyanka ne so wo mupetiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 5598 02 Nitimu biem 0598-5598-02 Ediye wasu yeta 1 media Anasa Blessed Foster Brona Bosome ni beboja trada Nadia mutu tumo yenu Jedi ama ekunafoi Mua mu ye bi afie twe mu no Emua dansidie die Mua mu nim Sompa Achadie 2025 Yabo Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. As in the same Kwame again? Yes, Mommy. I'm the second coming. Into all this tension, just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Draw from Kaswa dear. Why won't he be late? Or be late? Of course.
just be luckiest. From not the cause she be luckiest. Me and you go be luckiest. No matter why you're luckiest. Everybody go be that luckiest. God Kwamio! Send your God up boom. If you put it so would the coming of the Son of Man be. Is that his car? Ha! Even now, your shadow the way designer. I use my own mouth to reject him. Oh, this is my mouth. Look at that. Pardon me, my son. Now, tell me the truth. How did this all happen? Oh, mommy, simple direction. Mr. Good Luck no check me way. Yeah, man. Easy cry. Or dial *712#. The devil is a liar. He picked his ticket and entered his lucky 5-digit number. I'm his birthday. Oh, how romantic. And he followed the prompts, yes. And then boom, confirmation test. I'm quick. Pick 5 numbers for me, okay? I'm feeling like 7. Dial *712#. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompts and let destiny handle the You see how they love you now? Yo, do you have family payment seminar? Before December, may release a motivational album. Patapa, Mayesu. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Oh, Jose, and I made the SMS. Cannon Pano, Nasana, Michiana, what me. A drain I didn't quano. Kingdom Garlic Bitters. No, not benefiting. Me benefiting wine. Also, what told dear? Abrewa, the smama, Abrente, Mishuve. One antique crown our bread. No Kingdom Garlic Bitters, and any capsules. Nina, what ya brebia. Kingdom Garlic Bitters, and the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when ama when I say. Send your name, my wife complain one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules, and tea. Say, see, I'm password. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emeni tienya sumdie befi abrebia. Obebia o de poa haw no. Edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules. Tremendous capsules. Esiesie wo ma wo ye obesima. Enro yi wo benya bi wo bebia yeton nro bia. Kingdom Herbal. No challenger. See ya kono modonso na me se baby ate papa baby ye trip na ya tieni ado yo sao baby awo fe mo ma ya no bi na ye mo komo if you want no ye dire Ini epe me ma komo na abo na ye bia dey dire aho fe aha ebo dire Baba Lawson the Red Bitters. Lawson the Red Bitters. Emema sanono. Lawson the Red Bitters wa ha. O ship my na ye no. Hey! Lawson the Red Bitters. Ventra. Cheers to Lawson the Red Bitters. Spain. Numini nyansem won to mani pa woni mfedu nwotwe ensese apemfo no FDA age dwedi nkratu yato. Okay, so wo ton dia akura woni mfedu nwotwe mama ne nko ho ye mpa Asem Mpe trouble mpa budna keka bia woni mfedu nwotwe a wonko ho ne mu matam level no wosika mo de de omuno matra adwebo omtimi pia kakra opia na adididi na asumdu yatimi abade amaye nyina maame na nya ewu kakra bi ne ye ka kire wi ase nyina se bibi wo wi ase ntuwo watoto wakwan yi edane se bo onipa bi abewu na emom so obi di 50 pesos na 1 cedi be kan bese ho ede akwa akokun ni apetashi 2 cedi de ba cho no ama awurade mmelo de ma ono aso enuanu bebiri kodi aburochira ase bibia ni hobi se ho ye adwuma ibetu awuka da bia sika wo ho tie masunsum sem nyina omototo kone na oniwura fi bia wo firi niwura fi na busua duade ne wura fi apama da ne fie ne wura fi ni nyina ayese bibia ni wiase biem because wo kana police be che ombre be fa mra kwa aso nti saa ne ma na ma abrabo be yo makono ayese se bibia kora ni wiase obi mmo wiase abra wo mfa sum na ehan be bada ehan ba wo so hu se sum so wo ho na ohunu se ya wo bo bra betoto akwan yi se yo ba no ati ade fi na chi na ayo se ye busua na ayo se yo no ane bre ne stress bi na akuno abrochefo ni bi bre obi oben ne party metro se no person ye yi kase no ni kapre
bosi obegye no nti oba na se mu gimi wa yie na se na oheka wo kotua no a eno nko atimi twa na hweku no nti omososo wo omo stress bi ni ade barabara bon mu no masa BBC ani obi nche umye nkipu nsem sa omotete wo mkipu nsem wa na de ade uze omo ho no so weda no ne ade na srade de gina omo widie mu anti da biara da no na se ensem na yebuburuja edi yesre ne aka che onyina se ya mo ni nipa ni nkomo nka omo ha wonche nipa na afi omo nya adwenche na ne ma so ntimi nko ani mfama ho yebese se urade omfa ne kransie na onhwe ne so yie maye yenya ya ka chi yemfa mu afutu ene esuade hwe namfo yi hwe abusua yi yemuza se abusua kase ofiri mo obeye yi ahye omo ne munyam sebe tafracho se na baye bi mpo wo mu a enti gade hia sebe otim baye yi kase se mo mfa mo ne ho ban uja na mani firi mo muko na hwan na ebe ye nkrata mpo asosi ede be mana na ye mfa mana na otu kwan akora be ye ne na baba we ye enti niam bi wo ho a ye be sere abusua bi nso na mo de musunsum so ade achi ne yatimi ako akoye ne na ne munyam abafie ho ebi a obekum ne fie onko ne wa mana ne o di wa firi mu da be na mbe bo afofra no amana ko itomi ne bi ye kura honhom bi na ye papa na abone a emfa ni fendi ye fiefo na mo ani munyam no so ntra ye so na gogu ba jemeti hai na me busuani no na wo hwese mi nwu a unitire ko ni munyam aka busuan no kama ne nka wa kosi da urade be freme enne ubetuma ka se me wo fa ase no me ba no me nua no makonta no madam foro no me ne na ekobo yam classmate eno kura timi di tu ho ho enne onya program bi na afreso of amere bi na mbeduru ye ni munyam hyema ti oto na awe hye me se mi nwu a unitire da ben na abetiti ni pa wi ma Ghana fo agi na tum se Wofa Lumba bi na ade ho yema ya dwumu na habaifo na ye hyehye ne yema yie kakra ye nti ba yie ne so kakra to ba bi a ye mfa hwehwe ne mapa ne ntimi nko emfa nko yanim ye menya ni da ho na kwase ya ne de otenchen onyawa obekun ato akone unso bra musimape na ye nko nipa mienu pe na mefa omo na afi ye ko ebre no enya ayebri efe nipa mienu pe na ye ready ma me second birthday no na ye hwehye nipa kro na afi ye nko kura hello pepe ontime anyina so amfa amaye nti last two hello yes sir ye ma body ejuma dasi ni jare da shen kuma so official da ba giga na ba can you make that control about the shabe shano shade da ke that's the mission amen but I go to ya me chano na Lumba ede na kwashe mi wi asiri bia betimi esi ni mo bi anwa oyale na na bla guy won ko na do ni mo ko mu ye na do oyale mo na fa fun aba ma ni wo fi ede ya se di bia ti se a yesu mi no mo be ye fa sha ho ni ba do so ni bia betimi esi ye da so ya kwa koyanim na hello hello yemfancy omunye ready yemfancy happy birthday to Dr. Mrs. Jennifer Obenmensa Dr. Mrs. Jennifer Obenmensa ne hokani na se yemhwe no ukọ Boss FM the Bible reader radio mine ne hokani pa no Dr. Mrs. Jennifer Obenmensa Dr. Jennifer se wuti anumere wo hokani radio man the Bible reader international Bible reader imre bi atwa me ko ba bia me Bible reader na wo kan ya na wabie no radio man osaya sofo ndi ono so efre no Benjamin ndi osofo Benjamin se men kan tro se odododo awrade nshia no onye okase koso bo na chiridom na wonim se emerepa mu no ne mu beye du aboro so no obeye ne yetra so amo hunu se yes wanya bema tie mo awoda pa awrade nshia no nshira busua ni nyina enne enha sida worship center so for panyini yes sorry amana bano papa no wo be bo adwuma papa se ye be soli wo be kansa abonsem worship na omonsoso di dwumadi no akọ ne kwan so foforo so kura ndi tenase ene omomon komo ne omontonyom na omo ne amapadema ene ye fiada obeto wo fanka biema na se efiri adwada de ko weekend ye awrade nka ho no ntre wahiem ba bia betie bia no ya hweye si ye nyina be kwa be hye biem Sire Kristo muburu hu to kra so awrade nya wo sa makra bye